Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, birasa guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose kuri 12 z'ukwa gatanu, 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko ku butaka bw'i Burundi. Ibintu noneho mw'abantu b'Imana mwe byakomeye byamaze kuba ibindi bindi, ngira ngo nabyo tugiye kuba twinjiramo muri aka kanya tubiva imuzi n'imuzingo, mureba byinshi bigiye bitandukanye. Nk'ubu mu kanya gato gashize nakiraga amakuru by'umwihariko yemeza yuko byibura abasirikare bagera ku 6,000 bamaze kwinjira mu mirwano hano muri Uvira, nyuma y'uko rwose ngo icyitwa M23 yamaze gucana icyitwa umuriro ku ngabo z'Abarundi, by'umwihariko bari hano mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo mu kanya gato rwose igihugu cy'u Burundi kimaze kuba kidiporoyinga mu buryo navuga ko budasanzwe. Ngira ngo yenda turaje tubive imuzi n'imuzingo ngo namenye byinshi bya mayiti muri iri joro ryakeye zinjiraga mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikari neza ab'igihugu cy'u Burundi bakomeje gushyira hariya muri RDC. Turagenda tubyinjiremo, ariko si n'ibyo tuje kubabwira kuko hari n'amakuru menshi cyane aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko tujya mu ngingo z'ingenzi cyangwa icyitwa idonido, reka tubanze by'umwihariko dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira bari mu gihugu rwose cy'u Burundi, baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline Kinazi, Coline Mulangara, baba bari muri Coline ya Mujejuru, baba bari mu makoline agiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura, Gitega, Bubanza, baba bibereye hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Tubaye ikaze Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, tubaye ikaze rwose tubikuye ku mutima. Kongo naho baradukurikira, tubaye ikaze cyane. Badukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afurika, ariko kandi no ku mugabane w'Uburayi baradukurikira cyane, kuko badukurikira by'umwihariko bibereye hano mu gihugu cy'Ububiligi, Ubufaransa, United Kingdom, Amerika, Canada. Hose baba bariyo 5 kuri 5, usanga badukurikira mu buryo mwese cyangwa ubundi. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima abakunzi ba TV Duniani Kote. Reka amakuru yacu rero duhite twinjiramo mu buryo navuga yuko budasanzwe. Amakuru yacu by'umwihariko tuyahere hano, ariko ni ingingo z'ingenzi, ahubwo reka tubanze tubabwire bimwe mu byo tugiye kuba tugarukaho, kuko muraza nk'ubu kunyemerera tugaruke ku witwa Ndakugarika. Iri joro wasimbutse urupfu, navuga yuko ari urupfu rukomeye cyane, ndetse bikaba birimo biraba mu gihe umugore witwa General Neva we nawe ameze nabi, ndetse isaha n'isaha ashobora kuza gusiga ubuzima mu byo bita imikino, kandi ari politike y'igihugu cy'u Burundi yamaze kuba izamba mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo turaza kugaruka muri CNDD-FDD tubabwire byinshi n'amabanga yamaze gushyirwa hanze agaragaza yuko harimo ikintu bita uburozi buvuza ubuhuha, nyuma yuko uwitwa General Neva amaze igihe kirekire by'umwihariko areba agasanga ibyo arimo arakora byose mu gihugu cy'u Burundi niwe nyirabayazana. Ngira ngo turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato ku witwa General Guillaume Bunyoni, by'umwihariko nawe isaha ku isaha rwose ushobora guteza intambara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse intambara itakizwa n'uwo ari we wese. Ngira ngo 5 kuri 5 tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugenda neza aya makuru ajye akugereraho, by'umwihariko mu gihe biraza kugusaba kuyikora rwose, nyamuneka, kugira ngo ibintu bigende neza. Twirukanse cyane rero sindi butinde, by'umwihariko mu nyereberere mbere yo kugira ngo twinjire mu bintu byinshi. Tubanze tugaruke hano mu gice cya Uvira, tubanze tugaruke muri iki gice cya Uvira. Ni Uvira navuga ko yabaye akara kagiye ku ngabo z'Abarundi, kuko ingabo z'Abarundi ziragerageza zikataka, ariko M23
yamaze gufata imisozi igiye itandukanye iri strategique hano, yarangiza igakubita Duyi ikamusubiza inyuma, igakubita Duyi ikamusubiza inyuma. Ibyo byonyine ni bimwe mu bintu by'umwihariko mpamya ntashidikanya yuko bishobora kuza gutuma ingabo z'Abarundi zigomya kuhashira, kuko nko muri iri joro ryakeye nk'ubwiye abasirikare basize ubuzima muri ibi bice, wakumirwa nkubwiye rwose abasirikare basize ubuzima muri ibi bice bya za Uvira wakumirwa, kuko ni abasoda benshi pe, abasoda benshi bagize gutya bagwa muri ambushi mu misozi hano ya za Uvira, barabakekagura benshi. Ngira ngo mu kanya gato nakiraga amakuru y'uko byibuza abagera kuri 264 izo zari mayiti zerekeje mu gihugu cy'u Burundi mu masaha y'ijoro. Ngira ngo inkomere ni nyinshi, ubona ko icyitwa urugamba ikintu bita Abarundi barimo bararusigiramo ubuzima cyane. Ibi rero byatumye uwitwa General Neva abona ko ibintu byakomeye, ndetse yongera kubona ko ishyamba atari ryeru, biza gutuma yongera kudeployinga mu buryo navuga yuko budasanzwe. Uyu mugabo yongera kudeployinga mu buryo navuga yuko budasanzwe, kuko bigendanye n'ukuntu arimo aradeployinga rwose, ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza guteza ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Dushatse twahita tuva muri ino nkuru tukanikomereza nyamuneka, ngira ngo amakuru yo ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ni byinshi cyane by'umwihariko turaza kuba dukomosamo, ariko kandi tuninjiramo. Reka tugaruke gatoya ku kijyanye na hano i Burundi indani, banza turebere hamwe ikijyanye n'aya marozi ari muri CNDD-FDD arimo aravugisha benshi. Nk'ubu umugore witwa General Neva yaramucitse, Imana ikinga akaboko, yaramaze igihe yitabwaho n'abavuzi gakondo. Ibi ni bimwe mu bintu tumaze igihe tuvuga tuti nyamara mu gihugu cy'u Burundi nibatitonda ibintu bishobora kuzahindura isura, ndetse bikanatuma igihugu gicikamo ibice noneho mu buryo bugaragarira n'abasivili. Kuko nimba harimo haragaragara nk'ibintu bimeze bitya, ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko by'umwihariko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga igihugu nk'iki gicitsemo ibice kubera amarozi. Bamwe bavuga ati ba kanaka baraturoga, abandi bakavuga ati natwe baraturoga. Ibi bintu ntabwo tubyumva gute biba. Birumvikana yuko ibyo ari bimwe mu bintu by'umwihariko navuga ko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko iki gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu umugore witwa Neva amaze igihe yivuza amarozi. Ibi ngibi ntabwo ari we wenyine byari biriho, kuko hari n'abandi batandukanye byari biriho, ariko abo ntibijye hanze, kuko n'uyu ngo ni Neva nawe rwose yigeze kugira gutya mu minsi iri imbere, nawe rwose icyitwa amarozi by'umwihariko aramufata, cyangwa se nawe barayamuhuhera, ariko kubw'Imana we biza guhita birangira vuba, ariko urugo rwe rwose ntabwo rworohewe. Ariko ibi bikaba birimo biraba nyuma y'uko n'ubundi tumaze igihe tubona byinshi bijyanye no kuba ibikorwa rwose byakorwa, aya marozi yakoreshwa, kuko nk'uwitwa General Neva, uyu mugabo ngo ni Neva, ni umwe mu bantu navuga yuko bakomeje kugenda rwose nyamuneka bakora ibitendo. Impamvu mubwira ati ni umwe mu bantu navuga yuko bakomeje kugenda bakora ibitendo, ibintu biri kuba we ntabwo abyitayeho, ahubwo gukomeza gukora icyitwa deployment nicyo kintu yitayeho kurusha ibindi byose. Kugenda akora deployment yohereza abasirikare, nicyo kintu yitayeho kurusha ibindi byose. Yes, yenda ntabwo dushobora guhita tuvuga tuti nyamuneka
ntabwo dushobora guhita tuvuga tuti nyamuneka yenda iyi ni uko ariko abishaka n'iki, ariko ni uburyo bwo kugira ngo we amakinge sure yuko politike ye ihagaze neza, cyangwa se amakinge sure yuko ubutegetsi bwe buhagaze neza. Gusa n'ubundi ibi ni bimwe mu bintu bizatuma nawe bamurangiza gato cyane. CNDD-FDD ni CNDD-FDD kugeza magingo aya irimo nk'igipupe, kuko navuga ko bamwe mu bakabaye bafata imyanzuro ndetse bakoresha amanama hirya no hino agiye atandukanye, basa nk'aho bamaze kugira gute kubuzwa inshingano zabo. Ibi nabyo inshuro nyinshi birimo birateza umwiryane, benshi bakavuga bati birashoboka yuko bishobora guteza umwiryane udasanzwe, noneho bikanatuma intambara iba intambara, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi hagati ku mpande zombi, kandi hagati y'aba bagabo bombi. Ibi birimo biragenda bihwihwiswa, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire yuko abanyapolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo ubwabo bashobora guteza intambara, kuko nk'ubu witwa Neva ahanganye na Guillaume Bunyoni, ahanganye n'aba Agathon Rwasa. Ibi ni bimwe mu bintu byose bishobora guhita biteza ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Reka tubanze tunywe ku mazi gato, ahasigaye dukomeze. Tubanze tunywe ku cyitwa amazi gato, ahasigaye dukomeze, kuko ibintu mwa bantu b'Imana mwe ntabwo biba byoroshye, ntabwo ibintu biba byoroshye. Ahasigaye dukomeze. Yes, katwikomereze. Ni ukuvuga ngo rero nibyo nababwiraga, uwitwa General Neva ari mu kaga gakomeye, ari mu kaga gakomeye, kuko ahanganye n'ibihanganye tuzi neza kandi nabyo bikomeye, ndetse bishobora gutuma isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi gihura n'akaga. Kuko sinumva ukuntu waba uhanganye n'abo bagabo barimo Agathon Rwasa, ugahangana n'abagabo ba Guillaume Bunyoni, ugahangana abo muri kumwe indani mu butegetsi, ubwo ndavuga indani muri CNDD. Ibyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bishobora gutuma uhura n'ibibazo byinshi cyane kandi bikomeye muri rusange, kuko ihangana rikomeje kugenda ribaho ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bigumya guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Igihugu cy'u Burundi hagati aho cyabonye inkunga y'intwaro, cyabonye inkunga z'intwaro, by'umwihariko ibi nagerageje kubibona mu masaha y'umugoroba, ibijyanye n'inkunga z'intwaro igihugu cy'u Burundi cyabonye. Ni inkunga zimwe ziraturuka mu gihugu cya South Africa, ndetse izi nkunga zikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza kubafasha by'umwihariko kugoma guhangana hano muri za Uvira, kuko ni Uvira kugeza magingo aya bitaboroheye, ntabwo biboroheye. Harimo haragaragaramo rwose ibyitwa bya nyamugigima, ubona yuko situwasiyo ari hatari muri rusange. Ikindi, kuba izi nkunga zirimo ziraza ni kimwe, no kuzikoresha ni ikindi, kuko abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba inshuro nyinshi bakunze kugaragaza imbogamizo nk'izo, bavuga yuko ibikoresho baba babifite, ariko ku kijyanye no kuba ibyo bikoresho bashobora kubikoresha ugasanga ni ikibazo gikomeye, ugasanga rwose ni ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero ibyo nabyo biba biri mu bintu bishobora guteza ikibazo, navuga yuko gikomeye cyane muri rusange. Reka tuve kuri ibi bintu by'umwihariko tugaruke gato ku kijyanye n'ibikoresho byinshi birimo biraza. Ni ibihe? Ni ukuvuga ngo aha hantu harimo haranazamo ibibunda biremereye cyane, murabizi byose South Africa zakoreshaga muri RDC, bimeze nkabyo, murabizi bariya abagabo babaga bari kuri artillery. Harimo haraza ibikoresho by'amoko agiye atandukanye, ariko ibi ni bimwe mu bikoresho by'umwihariko bishobora kubafasha
guhangana, bishobora kubafasha urugamba nubwo rutaboroheye. Mayiti zikomeje kuba nyinshi. Amanama arakomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi, amanama rwose arakomeje, akaba ari amanama arimo araba uko bwije n'uko bukeye, ndetse akaba ari amanama navuga yuko ashobora kuza gutuma ibintu bigomya guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi, ndetse tukabona icyitwa imiripuko ku rwego rwo hejuru igenda iba mu buryo navuga yuko budasanzwe, kuko ayo manama nayo arimo araba ni amanama atari gutuma habaho kumvikana, ndetse akomeje kugenda atuma ahubwo habaho guhangana kugira ngo habeho kumvikana. Reka tubashimire rero, dusoreza ahangaha. Iri Moses nk'ibisanzwe, turaza gukomeza tugaruka no mu yandi makuru mu masaha